Shalom. Shalom yang pagkalay sisi ang haraway marami mi mamatanda mi side su rumah side su may nathalaga lay aduna yang haraway yang excited ko mi yang mamatanda ang basisu henna mapumpabra hay na khali aduna ID mi lay mamatanda narwas henna chatbe aduna sisi harapan maging nama hay wajra dikhande adubu Shobyam Tagatmane Ngasi Mi Kharadi Damakdadi Ngasi Numitse Kaila Banumi Oiramani Aduga Kappa Numitsu Oiramayai Adugu Kando Kraba Gyarlandi Singlum Singsidi Ishona Macha Aikodu Church Asida Nimasan Asida Ubi Hakle Hanaga Prayer Dominaba Duga Mahagi Sastradagi Ama Amaru Togat Minaba Acha Matang Ishwara Pibasi Hai Nilale na Haragadabni Maramaduna Nasi Ningasam Asida Ninirapa Ima Ipa Chinina Kwa Kibiku Halamak the Christi Giving I have Nasalam Dojari Haisi Hailimi Nasi Iminalaba Bible verse Adudi Matthew chapter 4 verses 19 to 20. Matthew chapter 4 verses 19 and 20. Mayam di dapat kaya na patok jarake. Matthew chapter 4 verses 19 to 20. Aduga mahal na makoy da haiki ay ki itong bilu ay nanakoy bu mi pabasi ko yan gani. Kudak aduda makoy ki insing hanalaga mahal kitong inki. Tapos mo ibubuting ka isyon mo binabigo isyon prayer. Aigi topic kasi na following Jesus. Jishu itong iba ay mga topic kasi na nahatang ay ko na yung nasi. Jishu itong iba ay matanda ay ko apang bilang bida tsak panatadana. Ano ba? Ay ko aning palang bida tsak panatadana. Rabu Jishu Kristagi aning Rabu Jishu Kristagi apang bilang bida ay ko na tsak pamatanda. Ano ba? Ay ko kipunsina awaba. Kaya mo wala pa matanda. Nung kahit ba kaya mo wala pa matanda. Overcome to rehalaga. Aroy ba bawa? Ay ko na Kristagi naman na lipong bisang amado. Asay ba Jishu disibog sini hay sihan mamundahay ini. Ano na? Jishu lambi achok pa lambi di. Yang na pikpani. Ano na ay pwede imang na tingkang mayang layang gani. Ano na ay pwede ponsida at tepa dusu mayang layang mayay. At tepa sulak mayay. Ano po? Aroy babawa. At tepa mga ponsida. Kaya mo black na tara dusu. Krista ginagawa na haya na kapag alon na overcome to umisindu. Isyon na bulu bigini hai si kamoisi adu na Matthew chapter 4 verse 20 da masai pathok jarake ngasai pathok rabni adu na Peter ga Andrew ase mata magoy nga bhawa matanda Jishu na Peter ga Andrew do murami adu na Jishu na magoy mo ay kitong ilu ay hana nagoy mo ni bhawa si mo yan ni hai matanda Oishan ako pauso hamdadana. Jishu dito ado ilami. Makoy ki insing ado tanam na Jishu dito ilami. Ado ba? Peter na Andrew say, Jishu na. Simong singi malaka. Jishu na ahangan pa tongtong pamisa ani Jishu. Oye. Ado ba? Verse 21. Yung matanda, papa matanda. Ani Jishu na. Jishu na. Maki simong singi. Simong singi ko dudi. Jibidi sing James ka John mahapasi anishu da kawin makoy se napaga hila makoy ginsing do hot laga layang matanda Jishu mo kubu ay kitong ilo ay matanda mapatan laga James ka John Jishu kitong do ilami ato Matthew chapter 9 verse 9 matanda Matthew hay ni pa tax collector hay ni pa
ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯊꯕꯛꯇꯣ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯖꯤꯁꯨꯅ ꯃꯦꯊ꯭ꯌꯨ ꯂꯦꯚꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯨꯡ ꯏꯜꯂꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯗꯨ ꯊꯥꯗꯣꯛꯂꯒ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤꯗꯨ ꯊꯅꯝꯂꯒ ꯖꯤꯁꯨꯒꯤ ꯇꯨꯡ ꯏꯜꯂꯝꯃꯤ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯖꯤꯁꯨꯒꯤ ꯁꯤꯕꯣꯛꯁꯤꯡ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯁꯤꯡ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯁꯤꯡ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯌꯣꯔꯤꯇꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯁ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄꯣꯏꯟꯃꯦꯟꯁ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯊꯥꯗꯣꯛꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯖꯤꯁꯨꯉꯣꯟꯗ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤ ꯖꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯌꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯕꯨ ꯊꯥꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯌꯦꯡ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯖꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯍꯪꯂꯝꯗꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯖꯤꯁꯨꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯨꯡ ꯏꯜꯂꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇꯣ ꯊꯥꯗꯣꯛꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯄꯥ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯁ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯕꯛꯇꯣ ꯊꯥꯗꯣꯛꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯖꯤꯁꯨꯒꯤ ꯇꯨꯡ ꯏꯜꯂꯝꯃꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤ ꯀꯔꯤꯃꯠꯇꯁꯨ ꯋꯥꯍꯪ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯍꯪꯕꯗꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯖꯤꯁꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯜꯂꯝꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ because they trust in him ꯖꯤꯁꯨꯗ ꯊꯥꯖꯕ ꯊꯝꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯜꯂꯝꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯎꯕ ꯐꯪꯕꯁꯤꯗꯤ ꯖꯤꯁꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯜꯂꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ something different ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯈꯔꯁꯦ ꯂꯩꯌꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁꯤꯕꯣꯛꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯅꯝꯕꯁꯨ ꯂꯩꯒꯗꯕꯅꯤ ꯖꯤꯁꯨꯒꯤ ꯇꯨꯡ ꯏꯜꯂꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥꯗꯣꯛꯀꯗꯕ ꯂꯩꯌꯦ ꯊꯅꯝꯍꯧꯒꯗꯕ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯖꯤꯁꯨꯒꯤ ꯇꯨꯡ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯏꯜꯂꯒꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯖꯤꯁꯨꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯅꯤꯄꯥ ꯑꯣꯔ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯔꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ we need to be separated from evil things turning away from sin ꯖꯤꯁꯨꯒꯤ ꯇꯨꯡ ꯏꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ all sinful nature ꯄꯥꯞ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯍꯥꯟꯅ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯆꯠꯂꯝꯕ ꯆꯥꯔꯝꯕ ꯊꯛꯂꯝꯕ ꯇꯧꯊꯣꯛꯂꯝꯕ ꯐꯠꯇꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯊꯥꯗꯣꯛꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯖꯤꯁꯨꯒꯤ ꯇꯨꯡ ꯏꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯖꯤꯁꯨꯒꯤ ꯇꯨꯡ ꯏꯟꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯌꯦ ꯑꯗꯨꯅ Romans chapter 12 verse 9 ꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯐꯪꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯐꯠꯇꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯇꯨꯀꯠꯆꯧ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯐꯕꯗꯨꯗꯤ ꯆꯦꯠꯅ ꯅꯈꯨꯠꯇ ꯄꯥꯏꯌꯨ ꯆꯦꯠꯅ ꯄꯥꯏꯌꯨ ꯍꯥꯏꯌꯦ Romans chapter 12 verse 9 ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯕꯨ ꯂꯧꯁꯤꯟꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯄꯥꯞ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯐꯠꯇꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯝꯃꯒ ꯆꯦꯠꯅ ꯄꯥꯏꯔꯝꯕꯗꯣ ꯊꯥꯗꯣꯛꯂꯒ ꯍꯨꯟꯗꯣꯛꯂꯒ ꯇꯨꯀꯠꯆꯔꯒ ꯑꯅꯧꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯐꯪꯕꯒꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯐꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯦꯠꯅ ꯄꯥꯏꯒꯗꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯌꯦ ꯑꯗꯨꯅ John Gospel John chapter 8 verse 11 ꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯐꯪꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯨꯄꯤ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯐꯥꯕꯤ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯤ ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯒ ꯐꯦꯔꯤꯁꯤꯁꯁꯤꯡꯅ ꯖꯤꯁꯨꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯄꯨꯔꯒ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯌꯥꯊꯪꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯋꯥꯍꯩꯗꯣ ꯅꯨꯄꯤꯉꯣꯟꯗꯨꯗ ꯖꯤꯁꯨꯅ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯆꯠꯂꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯄꯥꯞ ꯇꯧꯔꯨꯔꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯁꯦ ꯄꯥꯞ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯁꯦ ꯅꯨꯡꯅ ꯍꯥꯠꯀꯗꯕꯅꯤ ꯊꯣꯡꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯖꯤꯁꯨꯉꯣꯟꯗ ꯂꯥꯛꯂꯝꯃꯤ ꯄꯨꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯖꯤꯁꯨꯅꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯆꯠꯂꯨ ꯆꯥꯛꯄꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯄꯥꯞ ꯇꯧꯔꯨꯔꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯂꯥꯁ words hierarchy. Jisuna, ichanupi nahak hougatlo, chatlaga hanagumna nahakki thabak adu pangthokugro. Aduga aihakna nahaktu okpigdaba ready da layi. No, haide. Dumaina haide. Go and sin no more haibne. Nupi langda phabi nupi gonda. Aduga 1 Corinthians 2 Corinthians chapter 6 verse 17 na. Hatta malapidagi
ꯂꯩꯈꯤꯗꯕ ꯑꯃꯐꯥꯎ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯛꯀꯅꯨ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯗ ꯍꯜꯂꯛꯎ ꯂꯥꯛꯎ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯈꯟꯕꯤꯕ ꯐꯪꯒꯅꯤ 1 Thessalonians chapter 5 verse 22ꯗ ꯐꯠꯇꯕ ꯃꯇꯧ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗꯒꯤ ꯂꯥꯞꯊꯣꯛꯆꯧ ꯍꯥꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯈ꯭ꯔꯕ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩꯅꯤ ꯐꯠꯇꯕ ꯃꯇꯧ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗꯒꯤ ꯅꯈꯣꯏ ꯂꯥꯞꯊꯣꯛꯆꯧ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯅꯈꯣꯏ ꯈꯟꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯅꯈꯣꯏ ꯄꯥꯞꯀꯤ ꯃꯤꯅꯥꯏ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇ ꯀꯜꯚꯔꯤ ꯀ꯭ꯔꯣꯁꯇꯒꯤ ꯏꯗꯨꯅ ꯅꯈꯣꯏ ꯆꯥꯝꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯄꯥꯞꯀꯤ ꯃꯤꯅꯥꯏ ꯅꯈꯣꯏ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯃꯤꯗꯣ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯐꯠꯇꯕ ꯃꯇꯧ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗꯒꯤ ꯅꯈꯣꯏ ꯂꯥꯞꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯣ ꯅꯈꯣꯏ ꯁꯝꯅꯔꯅꯨ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯖꯤꯁꯨꯒꯤ ꯇꯨꯡ ꯏꯜꯂꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯀꯔꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ perseverance and commitment ꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯌꯦ James chapter 1 verse 12 ꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯥꯊꯣꯛꯆꯔꯛꯀꯦ Jacob chapter 1 verse 12 James chapter 1 verse 12 ꯆꯥꯡꯌꯦꯡꯕ ꯈꯪꯕ ꯃꯤ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯏꯐꯕꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯆꯥꯡꯌꯦꯡꯅꯕꯗ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯁꯤꯡꯅ ꯄꯤꯕꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯋꯥꯁꯛ ꯏꯈꯤꯕ ꯍꯤꯡꯂꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯐꯪꯖꯕꯅꯤ Praise the Lord ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯈ꯭ꯔꯕ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩ ꯖꯤꯁꯨꯒꯤ ꯇꯨꯡ ꯑꯩꯍꯥꯛ ꯏꯜꯂꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯈꯥꯡꯕ ꯀꯟꯕ ꯃꯤꯁꯛ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁ꯭ꯇꯔꯣꯡ ꯀꯃꯤꯠꯃꯦꯟ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯂꯧꯒꯗꯕꯁꯨ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯌꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯑꯊꯦꯝꯕ ꯀꯥꯔꯛꯇꯨꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯑꯊꯦꯝꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯨꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯖꯤꯁꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩ ꯇꯨꯍꯜꯂꯔꯣꯏ ꯂꯦꯞꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯇꯔꯣꯡ ꯀꯃꯤꯠꯃꯦꯟ ꯂꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯣꯡꯂꯩ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠꯒꯨꯝꯅ ꯑꯊꯦꯡꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯕꯁꯨ ꯃꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯉꯝꯂꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯁꯣꯛꯄ ꯇꯦꯁꯇꯤꯃꯣꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯁꯤꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯥꯟꯅꯖꯒꯗꯕ ꯇꯦꯁꯇꯤꯃꯣꯅꯤ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯦ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯅꯣꯛꯁꯦꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯒꯥꯔꯣ ꯅꯤꯄꯥꯒꯤ ꯇꯦꯁꯇꯤꯃꯣꯅꯤ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯌꯨꯔꯣꯞꯀꯤ ꯂꯝꯗ ꯋꯦꯜꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ great revival ꯑꯁꯤ ꯊꯣꯛꯂꯝꯃꯤ ꯃꯗꯨꯅ revival ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯨꯡꯗ missionary group of people missionary ꯈꯔꯁꯤ north east ꯒꯤꯗꯃꯛꯇ north east ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯂꯒ ꯑꯐꯕ ꯋꯥꯄꯥꯎ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯕ missionaryꯁꯦ ꯈꯔ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯣ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯇꯝꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ north eastꯗ head hunters ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯠꯊꯕ ꯃꯇꯝꯃꯛꯇꯁꯨ ꯑꯣꯏꯌꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯝꯃꯛꯇꯨꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ missionary 19th centuryꯗ American Baptist missionaryꯁꯤꯡꯁꯦ north east ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯐꯕ ꯋꯥꯄꯥꯎ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄ ꯏꯪꯊꯕ ꯖꯤꯁꯨꯒꯤ ꯏꯪꯊꯕ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯃꯈꯣꯏ ꯂꯥꯛꯂꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯂꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯁꯥꯅ ꯂꯥꯛꯂꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯤ ꯀꯅꯥꯃꯅꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ welcome ꯇꯧꯍꯟꯗꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ ꯑꯁꯥꯅ ꯆꯤꯡꯂꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯦꯘꯥꯂꯌꯥꯅ ꯆꯤꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯐꯝ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯤ ꯀꯅꯥꯃꯅꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ welcome ꯇꯧꯍꯟꯗꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯈꯛꯇꯅ ꯅꯣꯛꯁꯦꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯒꯥꯔꯣ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯈꯛꯇꯅ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ welcome ꯇꯧꯔꯝꯃꯤ ꯃꯈꯣꯏꯗꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯟꯕꯤꯕ ꯃꯄꯨꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯂꯧꯁꯤꯜꯂꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯅꯣꯛꯁꯦꯡ ꯈꯛꯇꯅ ꯖꯤꯁꯨꯕꯨ ꯂꯧꯁꯤꯟꯕ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯍꯣꯜ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯕꯨꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯗ ꯂꯧꯁꯤꯜꯂꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯖꯤꯁꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯈꯨꯟꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯀꯧꯈꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯤꯇꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯧꯈꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ first Christian convert ꯅꯣꯛꯁꯦꯡꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯗꯨꯁꯨ ꯀꯧꯈꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯈꯣꯏ ꯂꯦꯞꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯤꯡꯊꯧꯗꯨꯅ ꯃꯅꯥꯛꯇ
미싱수 레이디를 하는 아들아 크리스티안 모임시 콘기찬 나비 나슈야닝니 마라마도나 나시시 지수 크리스타나 하나 구름만이 마도 나하나 미라이 비게드라 나하 주스토로 하이나 닝타오나 녹생원 하이니 녹생의 불시 제 이거 못합니다 시바가 기분이 가라두다 나이크라보니 가르수제 간주수제 하리다 시바가 기분이 가라두다 마하 렉라가 나이크라보니 마하기 루피싱두수 만하고 탕그레 마하기 마차싱두수 만하고 탕그레 아두나 닝토나 오션 어훈락 녹생원 하나비 아하나 고시는디 지수나 하나 녹생원세 타도게드라 타도게드라 First question ni ko 녹생원 닝토나 하나세 아두나 녹생원 kullamano hay matanda I have decided to follow Jesus no turning back no turning back praise the Lord 지수 itong pinabagitaman ka ay haglip krabni ay kitaway hagjan po namang Jisu gitawang pagpi krabni mahagi naman tayo haglip krabni ay tunghalaroy ay hayami magiging matamto na ningtaw doon yang nasabi ano na mahagi matsaan ito mahagi mamang nung may natawala halami Anisyo question ano din lahat na Jisu losin kasi tadog gedra hanahang na matanda not say na kung namin though no one go with me still I will follow Jesus mi na amata na ay puchay ni na tarabasu Jisu itu ay hangga inyo no turning back. Maniging punjama to them. No may kapahay missing. Masay ni Torat ang missing do. Order pinihala lang. Makin mo pinuso. Makin maanak to them. Hapon. Lainay. Aduna, ni Torat. Kusik di nakin ang chasing susire. Nakin mo pinuso sire. Kusik di nakatawa. Nakata siya na nahaking properties mayan so yang mutat kami maahan ni ano tanda loksing damang na yana lura tangkang kumatkap ko yung re mahagi kapiyeng mga tanda ogat re sikre mahagi matasing yung mga tanda so ogat re sikre mahagi rito yun Ako suko ko siya na, aroy ba? Ningkaw na noksing. Lahat to kadra. To kadra ay nahanggang tanda. The cross before me, the world behind me. Cross ito, imam dalayre. Jisu ito, imam dalayre. Tayo patin luwa ba? Sana nato kuning matudi. Ay itong dalayre. Amen. Mahaki properties do, mahaki boundary. Mahaki kapi, mahaki matsasing adusu. Boundary, Kristi damagta. Aduna, the cross before me, the world behind me. Imam the cross lady, itunda tayo lady. Tayo pandi, nungayo ko di pa to, itunda lady ni. Usikti, ay di punsi, si Jesus. Kristi damagta, ay haki punsi katong charity na yung krami. Aduna, kudang noksing na doon halami. Krista yung namang mahaki po siya doon, lusin namin. Mahakap na, mahaki imo, mahaki properties, mayroon to siya. Adumay na hakman namin. Aduna, noksing yung family, siya matunda. Great miracle si Toglabi. Madali ka rin nung harap ng tanda. Nito sila. Usikin mo, sa yung family siya
ꯄꯤꯕꯁꯤꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯂꯩꯇꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕ ꯍꯧꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯊꯥꯖꯕꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕꯗꯨ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯤꯕ ꯍꯧꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯖꯤꯁꯨꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯊꯥꯖꯕ ꯂꯩꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯤꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯥꯁꯇꯗꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯁꯨ प्रभु जीशु क्रिस्ट को एक्सेप्ट करते खुंजा मयामकी मरक्तुदा I too belongs to Jesus Christ I have asisu जीशु क्रिस्ट की तुंगिनबा I yekrabni haina mayamki मरक्तुदा फोंदोको मतanda खुंजा मयामबु यामना ngaklami aduga harasu harami madulagi खुंजा मयामबु Christian oirapne जीशु क्रिस्ट के लोसिनि हाय Christian oirapne Paramaduna noksing hay misal amase kamu klaiba phawno mahaki paranda nithau manasu Christian oirapre mahaki khunja mayamsu Christian oirapre madu khata nadana garo traki manududa revival thokami hayraga ayamna chipha Christian oirase noksing ki marandani amen aduna chinnausing noksingki lemhamuda ngakta aiku wakhanda lesini karamai khumni aikodi lupi natraga aikodi chasing hatri go mamanda aikodi aiko age hadna agedra natraga sigo phawa sirusu Christ gi damakta ai hapun sigo thokchakrabani haina aikodi pusi dumai Christ gi damakta ka thokchagedra chinnausing aikodi kamu iraiba phamno Krista gi tumi monusina naha peha awa thingna de Jishu ki baranda bina phubi balete phabi balete jela thambi balete tridin tobi balete masimok na mase aikodi thakta laba matamda naha peha pe kunamda sim sabra kharabne chinnausing Romans chapter 8 verse 35 ta Christ ki nushibana ki kana badasu khainahan matamoy awa nasu khainahan matamoy ondai badasu khainahan matamoy kudong chiba adunasu khainahan matamoy aduna noksing nasu mahaki thajabdo sibo phawa lepa phange Jishu itu asim bagi misi ini awaba akia kham lamu matam nasu tumpalam ni jinsin tuna ekoi nasu Jishu itu ninaba me haple pray mi kana amat nasu ai pun jadi ninaba tar nasu Kristen ninaba ai haple charagi imanda Jishu lai halage I will propose my own. I will do that. Who's it again? This thing is what I have literally commitment, a strong commitment of family. So I did sure Machai will do. Piva the one he will do. Blowing up with me, I see I think. Amen.